Place topoky vavy iresintsika amin'ny tehaka lehibe Andriamatoa Johnny Kapsy. Izy dia anisan'ny candidat ho fidintsika ho filoham-pirenena amin'ny 2018 ka resintsika amin'ny tehaka lehibe. Faly miarahaba anareo olo jiaby, tsy mifidy tanora na antitra na lahy na viavy, na mipetraka ivelany na mipetraka Madagasikara, tandrignesinareo moka izaho agnambara. Araky ny vinavina ny parlemanta anomy tahiny fa miako sopapa, am 2018 fifidianana ho avy, ilatsiky Johnny Kapsy ralasy ranabavy. Raha jiaby ataoko amin'izay efa mazava tsara, ataoko karaha paradisa a Madagasikara. Za tsy mipoery fa olo mavita, ampandroso vahoaka ny tanjongatsika. Tsy lengalenga koa za edy lany, ampakaroko karaha amin'ny président fokontany. Aza misy mikoropoka nare fo kalama, aletsika garde d'accord ibolosy vandamma. Programme anasy efa vita mazava, zay olo mangalatra tsy maintsy migadra. Fiainana milamigna sady tsisy malokila, ifoagna tsika tanteraka iramena bila. Jira matapatapaka isanandro sanandro, tadiavoko herinaritra alefa masoandro. Vahoaka milamigna sady nare mankafy, amin'izay koa tsy tapaka olo mijery série. Tsy kopoka ambavy zegny ary tsy wera. Raha ny fisotr'olo maventy ataoko labiera. Zegny filoha mahazonondra, raha nampagnotraza madinika ataoko coca. Tsy eza itondro fokombola Madagasikara, lanjambola tsikariary mitovy dolara. Tour Eiffel malaza akagny a Paris, angoratsika reka Madagasikara atao la mairie. Matoza milatsika vonoka agnano, vahoaka madinika namboariko tragno. Anare ko mifidy, aza misalasala, pina antoaka tsy magnino fa nanganoko bara. Aza misy vintagna tsy ambavany ratsy, manomboky niany nare misy pasy. Johnny Kapsy filoha, vahoaka tsy mijaly, ataotsika roanjato kapoaka na vary. Za valoa, anare avafara, misotro mozika tsika mitendry gitara. Zaho filoha, anare tsy mijaly, ataotsika gratuit mandeha l'hôpitaly. Ary za tsy olo poerapoera, ali tsy olo balawasy, Madagasikara tsy magnino fa ataotsika première puissance. Kara lengalenga fiainana mafidozy, tsy magnino fa zaretsika bois de rose. Ko tonga amin'izegny ny référendum, za olo mizesta be diplôme, mahay miteny gasy miteny vaza, manana CP plus 3. Peste mandripoka nare olo maro, agnatin'izegny ny iasindahalo. Za ko filoha, ifoaniko daolo, andefasatsika commando mandeha ambany volo. Mandeha mananara, aza misy mikoropoka fô amboarika tsara. Na vaza mahita ataotsika midagnaka, asehontsika anjare fô gasy ampanjaka. Eto ary zaho magnentana, anareo lahy sy vavy, fa indrindrandrindra anare rarabavy. Ity koragna mba tadidio, anao ko tiandroso Johnny Kapsy fidio. Faraniko le koragna so de za marikabaro, propagande le izy nataoko, tagnaty tonongalo. Vinavina na le raha tsy maintsy koragniky niany, za ko tsy lany filoha tsy magnino filatsiky président fokontany. Johnny, mifoaza anao fiandro tiako ny amandraigny. Mifoaza anao. Ala, ihany to mifakiako. Ary kaiza vahoaka marobe ny orakoroka tegny. Apa, anao ty nagnonofy zanako lahy. Tsisy vahoaka zany ty. Izy igny mizaha nagnonofy io. Pa ataoko raha mbô raha marigny. Maty za. Mpanoratra.
Johnny Caps.